nitabarira ya kimurese senia Inoro TV turikiria tukoretwo tukaeria maundu marikiru muno nangona ndego njirwana guke na giti na riu ri twina arata itu wagithie wakora speaker Beatrice umugeithia muno no tuteresha na ningi DG ni gathe na nijo no turikuria horo wa hoka nendo kirikia tukoria tondu ni kwina gacagasha yatu mundu ina gatuka ari haigoti ari hathirikari na ucoke na mundu rara miariro gukunja na matirahuteka kira muthuri ti maina azimio kuma RPP kitona wakiride gwajiro na nikimuthoni ouko thina wa thirikari na turakena no turigwetaga na wathii ku mere matiga kugiria kwaragia timatwirage ate protocol hena kindu umere rugokaga tukari gwire we gwirire muthoni ire orona muthoni wa uko umuthi muthenya ure kunyamunya uma soka terwe embu government ndo mwiri ati leo constitution ni ndene ni kuri kunywa wa muma uri kiararia maundu ma ya ni national mumane kuhita mumane kuhita arikoro mundu no kone kikoge kendo de karugo tondu mathaa maitũ ti maingĩ nĩ nderwo rĩu nĩ tũkwanjia gũtiriha na tũkĩanjia gũtiriha rĩ nĩ tũrenda kũrania atĩrĩrĩ atĩ nĩ tũkĩonete maũndũ maingĩ nĩ morĩtio na tarĩu ũngĩrora maũndũ maya mothe matũmĩte meciria marĩa me haha tũtanamarora rĩ tũkorania atĩrĩrĩ nĩ twaririe ũhoro wa 2% na twarie ũhoro wa yangĩ muthuri ti Maina atuhe uhoro wega muno atira ati we erutagira mbeca ciake cia muhuko na mugithie na ndoya makirekererio ya no erutagira na higo mutiari ingi tondu ni kwirutira murerutira no riria guokire andu yangi ikundi yangi donors riria donors maikarire makiona Maina ni merutira muno na njira njega muno makiuga atiriri ketuhea Maina kanyamu atige gucoka muhuko ngurubu ingi ikiona Maina ni maranjirie kuheagwo kanyamu riu kumanagia na haha kiona ithuĩ tuhingũre citũ nicio ici tureheire thĩna ũyũ au niho mbugi ateire ki wetwa mbugi ateire muriha ne mbugi na muriha ni karia kahuraga ngenge that is the problem ati sincerity ile alikuwa patriotism ile alikuwa in 1990 there marwagira change the multi-party change the constitution mambiririe na roho makirikia na mwiri mambiririe na roho marariki na mwiri mundu etirwo nderi tondu andu aya mateithia wa civil society nigela mateithia wa njiku metheini wa civil society for two things: one, to enrich themselves; secondly, mabota we transform matheini wa thirikari. You ask yourself whether ikundi gukutiga yatekire registered kwacha tanjira tere fazuru kae araririkanire ne munene ori ukurathio igoti yake na tura ikendere royo atiriri ohanini rekere tutirihere widu narwe turathio boro wa demokrasia tukario boro wa public participation na ko involve wa itherero thini wa mundu maria marekika kongege na structures thini wa thirikari kogea na structures ya kuinvolve na co-institutionalize wanjiko daga atweke a phenomena atweke an institution doko na mundu wetwa Muthoni doko na mundu wetwa Maina no tugete thirikari igetia wira kana andu magetia wira makaheo makaga kuruta ukagya na gap either kana ni kurigwo kana ni kwenda tondu riri tagu gimo wa mwiriri kwina ministry yo gimo wa mwiriri wakona to horo wa allocation ni turikiaria horo wa ya githomo yahana atia tukaria horo wigi ngirigaca tondu ungirora ona ikundi ciothe ni irumagirira karaini keho wakona to horo wa ndutu itio horo wigi ni gwithamba na gwithamba hygiene Nona kinona mundu uri arathi araruta wira ucio ndekwenda koni ya hygiene ndio ndwona ni hygiene no atema muti uri ikaga ati no tuhuririe kureka ho no kwali turadia nyora ndigwetete mundu if the system of education works tutigakorwo tukienda mundu agwitwo Muthoni kogo ni responsibility itu
ya ikundi ciraita cia civil society ciume guku Nairobi ithi ikore maitu kure Kirinyaga ikore ithi kure Laikipia ithi Mwemuto ithi ika-educate our people about how to ask for accountability thĩinĩ wa thirikari, how to ask for transparency thĩinĩ wa thirikari. Ni ugutheka no itingitikira kuma thĩinĩ wa Nairobi ithie kuria maikaraga headquarter tono headquarter ni kumbe ciukagira ni kumbe redio mbeca ini na mangi educate Wanjiku abote gwitia accountability na gwitia thirikari igie na kindu kiretagwa uwajibikaji matiko mena moira maria mararuta te urikari kundi kimwe na ningo kigweta tondu ni kigwetetwe ri gitagwa Africog ni gikundi tuwe wega muno kaikiona kaigiciragia awoboro wa githurano gitene kwa wega gikite ate nigetha kiona gitethererie Wanjiku aromire steps kana makinya maria mekagwa nigetha githurano gituke nigekika wega gitindire IBC what has that done kana mumetagira oria githurano giaka gwiko wega magatengera igoti kegucokanio endekie jugia tiriri andu aya andu sincere ni andu aya matongoretwe ndigiro magitwa tumbocrats matongoretwe ni nda ciao no gutuga maratuguga ni undu wa ngaragu na ngoro ciao kuvuta koguo we ukimarora twagirwo ni gwika ikundi ici cia muingi the 2% positive like kwina undu mwega wacio undu ure mwega guti undu wao mekite mwega niki matirabota ku synthesize kana kurirukia meciria ma Wanjiku nigetha Wanjiku aboti gwitia accountability no gijoko okoro nimekwenda gwika maundu wega mambirie grassroots matigikara guku Nairobi mathi revolutionize economy itu revolutionize maundu maria uria Wanjiku aroraga maundu ma gisiasa twambiririe okuria grassroots na kindu kiretagwa public participation tuthondeka structure njega kuria Wanjiku aributaga kwiyaririria teoria atiriri ungikinya kuria gitu taruso uri kana Wanjiku ni oya Africog no amenye ungikinya kuria gitu uri Wanjiku kana ni oya gikundi giki giaku uragita atia elimu yetu muri tha isieka eka opinion poll teoria driver wa boda kuria gitu taruso umuri kana ni oya elimu yetu she doesn't know it tondu ndina connection na Wanjiku koguo no nginya nigetha tubote kunina ikundi ici tondu ikundi ici cirareta thina wa bururi uyu witu to put our government into accountability. Now thirikari ya thuru kamenyaga atiriri with the voters, with the people. How to we do not need the NGOs. The NGO is not part of the constitution. When you are your market, tugitiriha bona maina. Tugitiriha ri. Nditugire ati mwajirie mwe vauro mukirikia mwe sauro. Auga atiriri mukiajia na roho mukirikia mwe mwere-ini. Aiko he mutumia joe mugisamania nake akoheberie. Mutumia yitagwo Suswali seha. My grandmother itawo Suswali. Mweniki ni ndo akanya de mungai. Ati mwarutire wira munene muno ado amakirekererio. No wira cio mwarutire ri riu muroneka ni mwahurire munyonyo. Todo warekeria na kuga we motivational speaker. Lekendeki. Lekagushokeria riu. Ugitiriha. Gitirihaga. Juge atiriri. Nitukwenda emotions tushokie thi. Todo emotions ni rato dubura. Mawigwi. Tuge atiriri mawigwi mayari. Wato dubura. Juge atiriri. Na kora bururi no tekimwe. NGOs na civil society. Wero wale marutaga. Twabetuma elewe. Wero wale marutaga. So ndiona hena double standard haha. Deini witu. Kanitha wa Catholic. Kanitha wa CPK na president ni wanene. Tukanitha tutoge torehaga okora akanyari mokari tutithokagia kanitha wetu kwa kanitha wothe njuru tuzo twamwire na kwenda twamwire yes netu tutoika ithuwe tweka control ya NGO sana mangeform ma control ago ne fazuri na NGO council etoro ekwendo yokere nigethe rute wira wayo joke juge atiriri kire tukwenda Kenya hithiro turagia na inyui nituongerere NGO cicigihe nigetha structure ciuma na Nairobi thite kinya grassroots nigetha kuria Kirinyaga ri kugie na grassroots kiria network iria kuhota kuthomithia mundu na kuria kenda na njuge tiate totire kuo reporting by the Attorney Horwama ona news cia 70% ya news ciuma Nairobi 70% toko ni kuo muri na ni kuo most of the stations city no de kunyita mundu ngoro ngweta Muredi Johnson nye ground ni kumweta kurekereja tuya terere henderia tugwetekera ati twina role
emotions zigo tumarere to corona give and take na kedo getako tolerance tadona siasa ina tuna shufuru hiyo tolerance ni rato dubura no kama uigwini mo marato de irma dubura na tugaterere gwashenere ya mwana wene tiga kuhoria mwaki na tugamwiga tona kihoto da shokara no ndio ya juguma athia ucerie juguma nene kuri yaku nyori ekedi jugege koyo ara tukinyete no haria mugabo waragie ugwa mugabo turaria no njede tugerie turore muno uhoro wa mawigwi tugerie kumacokia thi na hena utaratara tuthomere giandu wa gucoka cokia mawigwi macio thi na ukorwo in control tondu control ogioka ri tondu maundu maya gutiri kundu matari kuo no ithuĩ Kenya nĩ tũrageria kũmenereria muoro wa muno tũkona atari o marahitia those 2% mena yora marutaga na reke marute wĩra ũcio rĩu reke ngwĩre harĩa tũkinyĩte Kenya tũngĩaga gũthomithia Waitherero nĩgetha hote ku stand her ground constitution ya 2010 yothe ĩtuĩka useless tondũ kĩndũ gĩtagwo kũhe mũndũ kĩrĩa power tondũ tarĩu constitution itũ rĩ ĩthecetwo na mũndũ power no kinya menye kũmĩhũthĩra tondũ no ũkorwo nayo no nduhuthagira aiko kama huthagira ndugithi na mbere koguo kiugo gyaku kia mwiso kwe Waitherero uyu rakwirorera undu wigie ikundi cia muingi ingera Waitherero ati ikundi cia muingi ciina bata muno thiini wa bururi wa Kenya na ingenda cingihe nigetha ikorwo tondu ciruta ira na sector matithia matabiririe kira ruto horo wa githomo kiro horo wa githomo kira ruto horo wa wega wa kimwiri wira wa horo wa mwiri na rema ruto horo wa siasa ri mareko marute siasa yacio tondu gutire mwena ukwenda kurekererio othe ithuĩ Kenya tunyitane hamwe na wendano tugerwo na wendi tunyitane hamwe turute roho hamwe tondu Kenya ri ni ya mundu wothe ti ya mundu umwe. Asante wani atarere muthoni ndaigua uria Maina arikiriria na guta ndaregana nake ndaigua akiadvocate ikundi cikihe tuturaga thirikari ciake riu tawe tondu wina umenyo kuma kuria urari thini wa elimu yetu wengira thini wa thirikari county government ya Mike Sonko ni ongania mbeca cia kuigana ukima wa mwiri ni rathi na mbere wega githomo ni kiega. Why do we need other organizations? Aikoro kwina thirikari tuburaga thutha wa miaka 5 ri negative progressively turafatara ikundi iki ciake tondu uhoro wa kutandu na kwa murata wakwa muthuri ucio ndangihura uhoro wigi hygiene akonto uhoro wigi sanitary towels ni atia ungiadvocate ati kura ya mundu ikoragwo iri ya bata na twahe mundu wira akauta wira uria wagirire ikajuga tiriri na tondu ndiraje na ruriri rwa Gikuyu na ruriri rwa Gikuyu tha ici ri nio mawigwi mao mahuipetwo muno around ikundi ici tondu ni irahana ta irahura munene witu reke njuge atiriri muthenya omwe wa mithenya ri hihi ri ni ukabatara kuruirirwo ewe uhana ta ruriri ndi ukaigua torenda kuruirirwo gonokiiria mutwe gakwira atiriri horera mundu wakwa we in a democratic just hold a minute democracy ori de no komurujo ikara kirinya go mundu kimenyo ndira no ni jikaraga Rift Valley kuria ni njoi gwitu kwa na shino ni mwaki in a democratic country kwa na shino nyumba igacokio tunati koguo twego ku Kenya hihi ri kwi mundu kabatara kuruirirwo muthenya omwe umuthi hihi twihega no muthenya ungi aikoro ni ukaigua ni ukabatara kuruirirwo ri reke turore maundu maya objectively coke njuge atiriri ndina kieha muno kieha tondu ari andu amaikarire maofici maya ma thirikari ri na makarihwo mbeca nyingi biu ri ciure citurorania hati citu he mundu witagwo Fazul wagirire ni kuona Africog ni reka uru kana ndirafuata sheria iria ciagiriire kana oguo ndi kinya ririku oire hindi yo tondu no horo wa kuoya ikinya riria maundu mathiete makahana ta ekoratuka ta hiyo ekointerpretwo tari thirikari iratuma Africog hingwo ri ona timega he mbica itu ona mbica ya thirikari koguo ni ngugatiriri tondu hena institution eho ifati kurora ithuothe macirika tondu registrate kwanyu nitumurehagira returns na kiri please do your work agro institutions ici itirekora kwagirire ri cihingitira wetera githurano kana tiko gwetera riria werwo Africa nigetha uhiuka hindi yo kibisha njega reke njuge uguo no ndikiririe na kugatiriri kethomi comment ya uyu watuma hi Mike and Derito ask Janet about the special school because next year I am going to pay more than 18,000 Kenya shillings for 8 years old in public school and government forgot us. Makundi maya magithirika matari ma muingiri ti ma mundu toyo
mutongu na tai ungihota guka guku kimuri nikio uraigua ena ciugo njuru muno citwigie makundi maya ari ni ma muciari toyu utangia afford 18 ciretio ni thirikari nikio makundi ma muingire it's not about this kind of people tiado middle class no it is about muciari ucio ni ne horagirwo thimu ni muciari ati madamu uko ndetio igana cukuru hihi ri no one igana atiria mwana ari araji igana rimwe ndenda kwira ati Kenya no kwe muciari utari na igana koguo rigitio na njire tari ya mari mwana ucio agaikara mucii thiko igiriri tikihoto nikio ndirakwira ati riri ni kuringana na experience yakwa yothe iria ni ndi nayo no njuge ati riri makundi maya ma muingiri tutikaraga thi handu tukauga ni twambiririe it begins out of need out of fatafurani need oriented tanake guko Nairobi na reke njuge ati riri sometimes no wetaga mundu haha ugaigua dena machungu tondu ni nyumete nja ngathi Nairobi nyima ngathuguka Nairobi ngahoya ndukura ngacemania na andu ngona thina uria wina andu mefomete megikundi makauga anake nituroragwo muno tugwika atia makafoma gikundi kiao nigetha mahote riri kwelimishana oenyewe matirakio magithie kuia acha onokorwo no guthima na thie kuiari ni kihe kiria gitumite no na iyo ni mentality ati what has pushed them into that koguo mayugame gikundi nigetha mahote kwaraniria ati he hari mwanake urari turai nake na neuragirwo tucenjie makinya nona ikundi ta icio ri ungihota kurugama haha atia uge ikundi ta icio cigo oreria ni buga atiriri gikundi kiu ri ni kirejistwo nigetha anake acio ri mahote kuheo uhoti mathie maririe anake ingi capacity yao buildwo. By the way, we are not just about growing government, we are about to build capacities cia communities nigetha wajiko na waithero cio wa mwitari agie na hinya wa guthi cukuru kuria mwalimu atiriri atucajiga ndugu nake tukweheria hau ndeke tu uikarira gite gya thirikari niki mwaki ihuria huka Nairobi hi kwa na ate tondu adora mana de kamarika na no wega riu tutuke very serious adu maroria atiriri maiko akwanta rivarori munira kais no kunie bisha ndororia atiriri aikonda ha katuka goodwill jiguaga na mukwedu atimugarurire ate goodwill yari ho yake ikurudiroka kuhigura goodwill ne yake higushye majo maundu murirora miariro kukuja no haha thiini ri hena mundu urari handuka na kwa licenses no ora nakere twaterere dukamake Nairobi ni anyu mwena police gutigirira ate mutigatume andu amwe mahatiriria ariangi uyu uroka mbere araiga mbere handuka niki kai mutare na clear policy ya kugatiriri andu aya niega na no makimuikiri kura no tukwenda kumaiga haria ona kere dukamuthukirie maisha tondu ure guguthia ati nake uri dukaine andu ngi ni guthama mathamite mathamiti mo town ndarugire nyanya hau nduma bendi direkia trade ki na twakurie tondu ona ithu turi andu na Nairobi ndenda kuthi kugura mbembe ya kuruga mbembe cia gucina supermarket when uratumito ndio kuthire kuthi kugura yule ndaigira supermarket ye jona mbembe ithatu ura irauma na niko tikite mbembe bare anja ni ndatigire ya supermarket ningi thigura mbembe bare anja tondu iria ciaumaga ciari mbembe 4 50 ira ni mbembe ithatu 50 wana bebe extreme ya bebe extra mwena police news watu walia marako irorera ekejuga kiri naihenya governor wa Nairobi ni higo araigirire na aroka gukora mess iturite ho na ndekejuge daishi as at now gutuka ni tukuma mu judge as at now ri ndekejuge ni premature tondu ona tariu nie ndiragicagurio gutuika wa cabinet ndugamirire githomo ngusweri ni no ukoro hi ni umuthi kana rucio koguo ona cabinet ri de gugwita de formatwo undu andu mangihota guikara thi mauge atiriri tondu manifesto ya hanaga no uri mani mo makinya maria tukwenda gutacukia no njugi atiriri no hukaitia ku hinde ya kidero huka ciare kite ya kaizi na Kencom ni kuga na gutire mundu metete reke njuge so ndari handu ametete atiri atiokai mware indo cianyu kanyaga kaga gakuga gutire na CEC gutire na minister account thaici nitoheo turere nitoheo tukahinda o kanini nachuke njuge atiriri rimwe from a sensitive point of view ndino rawe kuona yo fini atiriri gutire mundu tarenda kuria gutire mundu tarenda kuria
na gutiri mundu tarenda kuriha nyumba na gutiri mundu utarenda mwana wake ahingure cukuru January nona koguo hiyo ni already the complexity of the situation no macio mothe ri ntuko marora in the wider macroeconomic situation nigetha we urari haigoti na wina nduka yaku ri urekwo uhure biashara yaku nawe hukari we utari na wira no ngienda kwendia kindu nigetha mwisho wa muthenya winuke na igana ukahe ciana irio ri I am sure there is going to be an opportunity for that. Asante. Jesi ya tulikiri hau niguo tuthome mawoni ni ira marahurire maja na mutiugaga uria turetiria tuturaga tuhura gugu ni andu niguo ndenda riu turore na ruo muno tuigire thiini wa feedback turore mundu gwitwo Joseph Makomi Muga areita governor kaga the main work in civil societies is just criticizing the government. They have failed to deal with the work that they are supposed to do. Right now, they don't have any importance. The civil society should stop being partisan. They should be non-partisan. Good topic indeed. Mike Njega, Gaidia Jabawira, watching you from Joro, Korea Posta. Anishiko. Thank you, Mori. The civil society is Maragia over Kenyans. Maragiriria utodo ni dire dorio odo ama mimi si Mkenya mwagi kama u dirito geithia Njenga na ageni anyo kimure tungiaga kwirorera tutingiona mbere dirora diri no Laikipia kuria matanya. Asante sana. Mukinyoka Regina akauga the civil society is just emerged during elections. Akolia why? Mwagi kama u akauga kioria gya kwa hari ikundi ici nereri handu ha go criticize thirikari niki matangihe thirikari mawoni mao kugerera mitaratara iria yagireire ni amu mangikoguo ri no makorwo magiteithia a Kenya muno. Susan Karaja geire kai inyothe tu mwiragira muno na tukakena ni undu wa kumenya maundu ma bururi witu the Osops Korea Osops Joseph Muga gusiano ya tumana haria the civil societies have failed to do their work of monitoring government to govern in proper way. Society should be non-partisan, not partisan. Thank you very much. Kariji Marimani ku masragi ta civil society ni kudi situwaga ate itetagira Kenyans no ikorago na self interest o wira wao ni maheo besa kuma thia naja mateithie o meteithie o ene na mage thirikari na korwo nie no jurio igiuga sinino kaimana. David Waithaka, can civil society take discussions beyond land and beyond land? The population is growing. We need to move beyond only land production. David Waithaka. My issue is whether they ever appreciate what has been done. If so, do they appreciate the growth of democracy in Mount Kenya in relation to places like Nyanza? Asante sana Maina Wanyabra. Hi Mike, Njenga na Jabra, we are tuned from Kemende. Salamia our panelists and tell them to tell us what they have benefited the country with in their various organizations. Asante sana Miriam Mwangi akawa good morning Mike and Derito regarding civil societies. For as long as they are donor funded, it will never be about Kenyans. It will always be about passing on their donors' agendas and values, quote unquote. Akoga, I hope that one day the evolution will work well because some of those organizations will become redundant. Remember, he who pays the piper calls the tune. Toka di mona wa SMS. Nini gete? Muruga mwanyu ni uriku mwita civil society todo netuo nete mukoragwo mwe wa NASA serikali igayano ndugu wako thank you for the good you don't know the clear way. Hi Mike and Derito, ask the lady about the special school thank you very much. Mike and Derito gaidia aganiasio ikudi isio nesia biashara todo muisi agiorago demone kanaga no mudigari orago domonaga goria tirere ni hoto iri komatetagira kana no siagote gera magoti siagotengera magoti ni kalo kuma Keisao. James Jugona Kuma Lemuru, I have a problem. We are transferring our Kana to another school. She was in class 4 and now going to class 5. We were asked to pay 19,000 before schools open. Is that right? Kindly help.
Kimure Muriaga gatheti ya ira ni iraheanite sakira marihi ma secondary kuma January kai mutongoria wa bururi atuhenirie ati tutikari ha secondary wacia kuma niki atikari ya ugire ni atiriri free day secondary school day school igakorwo a free totally completely iko ke day school ni kirengeririo atenikireheririo you have just introduced the word day school no policy free secondary school no le ureke ngwire atiriri world over mutire thirikari ehagira mwana boarding tondu boarding ni wendi wa mundu ciarorio rierirwo ni wendi waku mwana athia kome kou no inukage what were we promised was it clear what were we promised idue nie do wari no amyugithio twakonaga no na nie ne joy no riu ni kuga atiriri this secondary school the world over all right but what were we promised the same very watia kiu niko to promise yes this school twathethie no rikeru undu wegi githomo aturania atiriri ona curriculum ici ni ciagirwo ni gucenjio ni tukurania uhoro na niracenjia no mwecibo ni angiacokia kiuri kiu kia mundu ciaroria ati kurari na gutire mundu rahenirio tondu kuma January ri guidelines ni rugite wega ira day school ri ni zero no boarding school ri ni ukuri hawe nigetha mwana waku ratharirio kwenda ri tuition ni kita kwa the government boarding peke yake no tuerirwa atia we boarding peke yake yo turekeria hau tondu na ni amaka muno aigua ati kana araciarire ira karire na enda gutwara boarding solo oria ai soro ni agire ka pasa Morning Kimure, the government of the day has done well in controlling and monitoring the civil society activities. The civil society should desist from too much politics, concentrating and look at things that affect the common persons stroke injustices. Ikude isione nyingi muno kubatie gutigwo gikundi kimwe tu kirarora miena yothe no tikurora mwena umwe tu umoja 3 twi hamwe muno asante sana umoja 3 High Mike Kushanyanya noyo High Mike Kenyans should stop working according to the spoken mind of our politicians. Please let us move forward. Na kesho ngekawa civil society sometimes help to make government wake up, which is very true, up and can't even and act even though they are sometimes misused by political groups. Asante sana. Jeda turekeria hau thank you muno. Turekeria hau todo turakero no nginya tume. Igwa haro nene na muno wa bento cokia gatho tumana maina azimio kuma release political prisoners na ninge muthoni ouko elimu yetu na ninge thini wa thirikari ya county government ya Nairobi na ninge wakiri Ndegwa Njiro na ni tondu wa wetu wa mwingi ogiye tukakiurania bata wa ikundi ici na nagucia maikoda igwa takurerwa atiriri na wale mahe wira makaruta tondu wagitia wira wake urekie wake turekie thank you muno tuna ni Shiro Mwangi ajira kirutio ni ahinya muno Shiro ne message yadeka thank you muno na goyale arao no akigejo ni Andevani na oni marakigeire ka person ya togo ide na Andevani umwire ka wira kale aga yejuwe ne ukulitira bwire tunda muthaitha na turekeria tuko twina professor goijoroge kuma tha ithatu na nuthu nginya tha thita hinde ya ukera na twira ndumathie na bena kuhanda miti undu mona kuhoya kure mwingi wa Nyeri porani sana ngai ari oritaini amen turekeria hau thank you muno muturikane ati bururi ne wito na ciana citu na bururi tutigathama tutigire andu ange tutigathie ati riu ni twehera tutigire bururi andu ange ithue tweho ni ithue tugukuria bururi uyu utuike kiria tukwenda ni jitwa Michael Jenga gauga mutidie thayo mugirore magokumia na ke Jehova Ngai amurathime.